Emanantolo mate no nainhitu ho condição grave, tamba careta ida bakufila ia osoa suku trilolo. Terça-feira, mais ou menos, tuku ida Robalung, horas Timor-Leste, acontece acidente tráfego, caminhão basculante ida Bakufila ia área Osoba, suku Tirlolo, posto administrativo Baucau Vila, município Baucau. Acidente ne resulta emanain tolu mate, no nain hitu ho condição grave, no balung hetang kanekaman. Acidente ne acontece vai hira vítima sira viagem husi suku na hareka, posto administrativo Osu, Badili, atu sosa material ba programa pendesinian, passageiro balung atu halo atividade negócio no balung atu ba participe cerimônia graduação nian hidili. Tuir plano ame usi nahareka tu Badili ola paralon tambah programa PNDS nya ame ola paralon plano tu ola tam paralon tambah lato ne ola tam paralon udu kareti dane pues tu latang supersir tu lapaziru jadalan to ami to ia be asalai tula am descanso ituan sinti dia malalai to ia be kota lama se descanso tanmus sinti dia sabatun to ia lano atau lius dalam tuan lah super langsung jangan lius dalam fuma dia kena mampuir dalam pun tun to estrada ideal regal katrone to hotu pas ida tuane pas tikungannya mah dirpendi kareta bak pilih dia. Tambah halau bilus dari makas na narsa to tumba mah rem la eliu. Médico sala emergência Hospital Regional Baucau, Mário Sarmento hateten, parte sala emergência sim paciente hamutuk nain sanul resensia, mai be emanain hitu mak condição grave, tama hetang pangkada makas, balung hetan tohar ihanya ain, limang no balung sofre trauma. Ambulans dorma ini, mai ho asidente traffico, sir hamutuk nain sanul resensia maka mai hene, tama ya emergência, ia nain hitu maka ho condição grave no selukne ho kondisi ne maka kamang no nain ida maka lakunya ain sori ain parte los tamane doktor sira halona be tamona basalang cirurgia atau reparasang banyak kanek sirne I awara atau refere badili nain grave ne causa sira causa tambah sira monu ho acidente tráfico I balung tambah tohar ini ain balung tohar ini limang I balung trauma ini urung kapitis. Kita punya ain tohar ne betul. Ain tohar ida be amputasaun ne asa kututian ne feto. Nebe agora doktor seplano atau halo transferensi badini. Paciente nang hitu nebe hetang kanek grave, médico sira halo ona reparação, ba kanek sira no tuir plano se transfere paciente ba Hospital Nacional Guido Valadares, no paciente balung se continua submete ba cirurgia iha Baucau. Husi acidente ne iha passageiro nain tolu mate fatin, composto feto nain ida, equipa PNDS mane nain ida, no passageiro mane nain ida. Feliciano Venancio Belo, GMN.